Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasakan dulu untuk perjalanan beliau, kita doakan. Fi utuwi wa nufur afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamutu fi ba'din wa nufiqa lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida wa idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba falam ba'daha fala tusahibuni qad balagta min ladunni uzra fantalaqa hatta idza ataya ahla qariyatin istata'ama ahlaha fa'abau ayyudoy